ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood. Sino? Awan dan aya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Mabutang da. Sino nga tipagbut ganda pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga no kasta. Tiks ko na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kain panagkuktar. Sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Kapitan! Apay, kasla nakakita ka itel alya, usay. Ay, nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side, apag-urayan dagiti tattao itilugan, ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw doon pare. Talaga mat apimanaw dan. Nagsubli na, kapitan. Kit amumti ko na da. Anyang iti ko na da. Awan ka no ti kabutang da. Anya di ko nam kusep. Awan ka buteng da. Ure ni pare Inteng. Sanda ka no akabutang ni kapitan. Awan ti kabutang da, tataba daw. Pare, kasano day tanyay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay adamagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Kinagadumit agar aram kanyak idi anagugwapaw. Italang adamagam day ta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisama. Kasla ka di agro-rupa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam, nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awadain, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababawi? Marikwanan, tangay baak kang aging gayta. Apay manan, tanalagip mo day ta kinabaak ka. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Kaya't mo asawan. Di gwapaw. Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak ita day ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat ka. Nagadot agar aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bang kagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagat ni badong ko. Kano iso pa'y tagluto kas kada subakdo kan agbalsay inton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, kapitan. Wen nga rod ka no kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod tinabate. Isu nga adan pagbut-but nga dagiti kabaranggayan tayo. Asino kumay ti saan amabuteng kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Biti-biten da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Ay sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema kita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko alalakay? Ay kat, problemam daytan kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan.
Isungaraw day tati damdamagak iti bagik. Kasanong gata? Agikata kun atanod, no ibaon na ka mapamakilaban kadag iti naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamitin, tanod usip. Kino nagaduda, mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko ba't pinalpalubusan, anapan nagaray. Ay, kapitan, agpakaada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamot ti papanam, usay. Mapanak kumami agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Hindi awaday, hindi mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaraw. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nerbyusak. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantan. Nasaya at magta nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amok anabisinan ka na pan nakichismays. Iso nga may kan. Anya ngay ko mga rod taramidot dito'y balay. Naga daw. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Kasyay. Masadutak. Ada kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay naba daw, ibagaken ka anasken apag serbyan na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron ngagagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak asawa kang ka. Mangrika pa kon kagawad ulib. Ni, naglawag pa laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaang nga analuloko ita, na i-promote dan. Hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodan no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Nasken nga agsarita kami kan ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakis da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha! Kasaritak nga ron ni pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturod nga raw ni tatabadong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita a kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno napigpig sa tipwer sa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay sa, napigpig sa. Pare, kastoy tiplado ta. Ops, Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit intun kuan, di nakita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mga ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakaon. Siya manan. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Wala, kinay nagkutong. Iduro mo labit. Natumban. Ina, natumba matan. Anday ka. Anay. Nakita mo paray. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsam. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. Ti problema kat kwa.
Anya kaya problema paray. Kuwa paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka atakrutak no nagturidak a kapitan. Magayam. Iso lumaban ta paray. Ah, Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanag. talaga yam. Agbuya kayaw. Hop! Ya! Nay, dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hook, right hook. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nagkunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagnataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird. Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladak tuman da kita. Anyaya, tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Jay nga rod pa ng parmagmay kadagiti man nagdakdagays. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw, jaki di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agbabawi ka. No apay asyak tinasawam. Kanya saan nakagwapaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinaalas di rupak tuyan. Wun, pangbutang itingilaw kan lamok. Ay nalabos ka magngabsasaw. Ay, naamiris kon, badong. Isugayam nga awan na pulos lamok kan ngilaw dito'y balay. Gaputa at darupam akabutang da. Kasanuday tuyan, Kapitan. Awan mo't malakwak ta nagsapak nga grikrikap itirabi Takabutang ko dagiti kriminal ama nagdakdakas. Ay, kasi kamat kagawad. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta, iremedyaw. No kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramidan nyo. Tako na mo't arumwar kayo kanita tabadong ita, Kapitan. Plano mi nga min ken ni Badaw. No kasano aparma ken mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayong arudan amapan lumaban no kasta. Ay, biriwil Ay, sapay la kumatanog subli kayo. Awan mo't tan dito'y dagita kriminal, Kapitan. Ay, wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ama nagdakdakas. Nangag mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay parinting armas ka. Awan lat ang mukaw. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumpare tuyang. Sangsangadangan ti kugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Di saan Kapitan tamangagda kayo. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Sige pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglayang ni pare ba nung? Kas legit na. Unang peso, Kapitan. Nay, mapaw, nagpipigsa ti kugtar kung danog na. Nay, na-knockout damot ng Kapitan. Unang peso. Badaw, naparma mo kanuma dagiti managdakdakas. Ito na. Siya pa'y magtikunam tuyang. Ay, adamo gayam paglaingam, oray inuy-uyaw ka. Ay kituin na. Kayak mo ati self-defense. Ako pa.
Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Hinuyuyaw naktupay. Kung kunaklaang mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo, tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo dita barangay yo. Ala sigay, dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.